Dobar dan, poštovani gledaoci, dobrodošli u emisiju Između redova. Gost Belemi televizije danas gospodin Boško Ristić, predsjednik Udruženja građana Zajedno za Srbiju i predsjednik inicijativnog odbora ovog udruženja u Nišu. Dobar dan, dobrodošli i hvala što ste odazvali pozivu Belemi televizije. Dobar dan, hvala pozivu. Gospodine Ristiću, do sada ste širom Srbije 53 inicijativna odbora formirali. Večeras je zakazano formiranje u Užicu. Imali indicije da ćete uskoro biti registrovani kao politička partija? Mi smo postavili sebi kao cilj da napravimo mrežu odbora, s obzirom da snaga svake političke opcije leži u njenim odborima i s obzirom da se mi zalažemo za decentralizaciju, mi smatramo da opštinski odbori i mesni odbori treba da budu nosioci politike i političkog delovanja u okviru naše političke partije buduće, tako da želimo da raširimo tu našu političku ideju, obezbedimo mrežu dobrih odbora sa kvalitetnim ljudima na čelu. Mogu da se pohvalim da imamo veliki broj mladih ljudi. Ja sam da vas pitam, kakav je odziv? Evo već imate znači 53, večeras 54. inicijativni odbora. U ponedeljak imamo osnivanje u Sokobanji, tako da je to u našem neposrednom komšiluku, to je 55. Ide to dosta dobro, samo smo vremenski ograničeni jer ne možemo veći broj tehnički da postignemo. Postoji nekoliko desetina odbora u pripremi koji očekuju formiranje, koji su ispunili sve preduslove da mogu da počnu sa samostalnim radom. Ono što je bitno da tražimo pre svega mlade, obrazovane lidere koji mogu da okupe ljude oko ideje za koju se mi zalažemo, oko našeg programa, koji može da bukvalno stane u 3 reči, a to su solidarnost, samouprava i Evropa. I svi oni koji žele da slede tu ideju, koji žele da učestvuju u kreiranju i modernizaciji Srbije, oni koji žele da stvaraju politički program zajedno sa nama od početka, dobro su došli. Veoma sam zadovoljan odzivom, ova ideja zaista se dobro širi i veliki broj mladih ljudi koji prvi put ulazi u politiku pokazuje veoma veliku energiju da ostvari taj politički cilj da se Srbija modernizuje, da bude kvalitetnije društvo za život i da se obezbede bolji socijalno-ekonomski uslovi za život građana. Ali ono što je interesantno to je da ste vi već u vlasti, od nedavno u Boru, pre toga u Šapcu, Dimitrovgradu. Bićemo u vlasti u još jednoj opštini za okruženje. Nećete da mi reći sada u kojoj? Mislim da će biti u Gadžinom Hanu. U Gadžinom Hanu. Pošto ste pomenuli ove 3 stavke, samouprava, solidarnost, Evropa, pritom se zalažete zapravo i za promenu Ustava. U kom segmentu promenu Ustava? Na šta mislite konkretno? Trenutno ustavno-pravni okvir ne zadovoljava potrebe građana Srbije, zato što se mnoge političke okolnosti desile koje zahtevaju promenu pravnog okvira kako bi se politički i ekonomski okvir i sadržaj popunili. Mi želimo da se Ustav Srbije promeni pre svega zbog decentralizacije, jer želimo da obezbedimo što potpunije učešće građana u odlučivanju. Smatramo da Srbija nije dobro uređena, zato što imate Vojvodinu i Beograd koji imaju sve institucije, predstavničke organe vlasti, izvršne organe vlasti, imaju svoj budžet, veća ovlašćenja od ostatka Srbije, južno od Save i Dunava, koji nema svoje institucije, nema svoj budžet i građani nemaju priliku da direktno odlučuju o tome kako će se trošiti sredstva iz budžeta. Nemaju način da preko institucija utvrđuju prioritete u rešavanju svojih problema i da opredeljuju sredstva na ravnomeran način i koriste resurse Srbije kao što se to koristi u Vojvodini i Beogradu. Smatramo da participativna demokratija, dakle što potpunije učešće građana treba da se obezbedi kroz promenu političkog sistema, a time i kroz ustavne garancije, jer želimo da obezbedimo da država svoje atribute državnosti garantuje ovlašćenjima u oblasti spoljne i unutrašnje politike, pravosuđa, službi bezbednosti, monetarne politike, a da sve ono što čini rešavanje problema i života građana kao što je politika u oblasti ekonomije, poljoprivredna politika, agrarna politika, socijalna politika, zdravstveno, rešavanje zdravstvenih potreba građana, da to sve bude spušteno na regionalne institucije. Dalje do nivoa gradova i opština, smatramo da treba da bude veći broj gradova i opština, i da se samouprava spusti do nivoa mesnih zajednica koje bi trebalo da dobiju svoje budžete, da građani neposrednim odlučivanjem učestvuju u javnim poslovima i određuju na koji način će se trošiti pare iz tog budžeta koji bi došao čak do nivoa mesne zajednice. Tu pre svega mislim na one najjednostavnije probleme građana koji vrlo često znaju da dugo ostaju nerešeni, to su ulice, rasveta, kanalizacija, atarski putevi i sve ono što se nalazi u njihovom neposrednom okruženju. Prosto građani moraju da budu spremni da će vlast doći do njih.
Oni će biti deo vlasti, postoje mogućnosti, mi već radimo i na razvoju jednog programa, to će biti po prvi put u Srbiji. Uvešćemo ga kao pilot projekat u opštinama gdje imamo veću participaciju u vlasti. To se zove tekuća demokratija. To je program za bolju komunikaciju lokalnih vlasti sa građanima, češće postavljanje referendumskih pitanja od značaja za svakodnevni život građana. Taj projekat je već zaživeo u Švajcarskoj i Nemačkoj i mi želimo da putem tog pilot projekta olakšamo sprovođenje samouprave do nivoa mesne organizacije. Mnogo pitanja ste otvorili u ovom vašem dugom monologu. Najpre, kako komentarišete ovaj najnoviji set poreskih zakona? Smanjen je porez na zarade sa 12 na 10%, automatski se smanjuje priliv sredstava lokalnim samoupravama, Niš će biti na gubitku za 814 miliona na godišnjem nivou, mada Demokratska stranka kaže 898, Srpska napredna stranka kaže 300 do 350 miliona, različite su projekcije. Šta vi konkretno mislite po tom pitanju? Pre svega smatram da podsticajne mere treba da obezbede rast privrede, stvaranje nove razlike u društvenom bruto proizvodu, jer jedino stvaranjem nove vrednosti možemo da obezbedimo kvalitetniji život. Nužno je da Srbija svoju administraciju racionalizuje, to znači da budu troškovi iz budžeta što manji, kako bi građani plaćali što manji namet da bi dobili uslugu, da bi dobili razne vrste javne usluge. Ono što nije dobro, to je da ovaj set zakona još više stvara razlike između siromašnih i bogatih, tako da su razlike između najrazvijenijih okruga u Srbiji, najnerazvijenijih 1:7, a između najnerazvijenijih opština i najrazvijenijih čak 1:15. Ono što također pokazuje statistika, to je da su na jugoistoku Srbije opštine najsiromašnije. Tako da, iako se radi o manjem smanjenju priliva iz republičkog budžeta opštinama na jugoistoku Srbije, to ima pogubnije efekte po zadovoljavanje potreba građana u lokalnim samoupravama na jugoistoku, jer bogatije opštine i gradovi, iako im se veća sredstva uskraćuju, imaju više mogućnosti u preostalom delu da zadovoljavaju svoje potrebe. Primjera radi, reći vam da u Beogradu osnovci imaju, u 3. razredu svako ima laptop u osnovnoj školi, da svako dete dobija 2 kompleta knjiga, da jedan komplet ostaje kod njih u kućama, da ne bi nosili, da ne krive kičmu, a da im drugi komplet sedi i čeka ih u školi. To je ta razlika koja postoji. Možda se najbolji primer ogleda u pomoći zapravo penzionerima. U Beogradu penzionerima se već 7 godina unazad isplaćuje ta takozvana 13. plata, pritom je granica za isplatu te 13. penzije, iznosi 20.000 dinara, a ovde u Nišu toga nemamo. Pa vidite. Zato što je budžet daleko siromašniji od budžeta grada Beograda. To je kompleksno pitanje, zato što Beograd ima povlašćenu poziciju u Srbiji, iako ima 5% teritorije i ima 1/5 stanovništva, Beograd je dobio u zadnjih 5 godina dobio je 12 milijardi direktnih investicija, 12 milijardi evra, dok je Vojvodina dobila polovinu tog iznosa, a ostatak Srbije, Južan Save i Dunava, gde živi 3/5 stanovništva, gde je 55% teritorije, dobilo 1/4 tog iznosa. To govori o neravnopravnosti. S druge strane, Beograd ima mehanizam prelivanja novca iz republičkog budžeta za rešavanje socijalnih potreba Beograđana, tako da postoji velika razlika između statusa penzionera u Beogradu i ostalim opštinama u Srbiji, upravo zbog toga što siromašne opštine, ne zato što ne znaju da koriste sredstva iz budžeta, nego nemaju na raspolaganju sredstva iz budžeta za nepovratna davanja pojedinim kategorijama stanovništva. Ako Beograd može da plati deo gradskog saobraćaja, odnosno put recimo od Mladenovca, Obrenovca do Beograda za određenu kategoriju stanovnika, pre svega za đake u osnovnim školama i srednjoškolce i studente, kada to može da obezbedi sebi takav luksuz jedna opština na jugoistoku Srbije. Prosto, opštine u ovom delu Srbije nemaju mogućnosti da iz svojih budžeta servisiraju ni sve one delatnosti i poslove iz nadležnosti koje su im u redovnom opisu posla. A Beograd ima mogućnosti da kroz nepovratna sredstva stimuliše pojedine kategorije. Tako recimo penzioneri preko 70 godina starosti koji boluju od hroničnih bolesti dobijaju lekove putem patronažnih kola do stanova, znači na sopstvenu adresu. A vi u ovom delu Srbije imate sela, recimo u Svrljigu imate selo koje je udaljeno 30 km od Svrljiga, gde autobus ide jedan put nedeljno
i kako će jedno staračko domaćinstvo da obezbedi sebi lekarsku zaštitu, odnosno da koristi prava iz zdravstvene zaštite. Pored toga, velike su razlike u siromaštvu. Prosto jugoistok Srbije napala glad i siromaštvo, protiv čega mi želimo apsolutno da se borimo, jer smatramo da je to pošast koja se sve više uvećava i preti sve više nad glavama građana ovog dela Srbije. Nisu ista prava ni u pogledu obrazovanja. Vi imate Merošinu koja nema kanalisanu pijaću i otpadnu vodu. Imate 10 škola koje nemaju WC, dok je recimo to za razliku od Niša ili Beograda ili nekih drugih gradova, to drugačiji pristup servisu koji se zove pravo na besplatno obrazovanje. Prema tome nismo svi jednaki. Nismo, ali kako upravo te lokalne samouprave da obezbede veću količinu novca? Svedoci smo da grad Niš u proteklih nekoliko meseci ima ogromne finansijske probleme i prihodi su značajno manji od planiranih. Ukoliko pogledate iznos svih vrsta prihoda koje pripadaju Vojvodini i Beogradu, koji predstavljaju određene regije i zaokružene administrativne celine, ostatak Srbije je znači u 3 puta lošijoj situaciji nego što se obezbeđuju sredstva za Beograd i Vojvodinu. Mi smatramo da decentralizacijom Srbije, stvaranjem administrativnog regiona Južno od Save i Dunava, sa svojim budžetom, vladom i skupštinom, možemo da obezbedimo deo budžeta koji bi garantovao podsticajne mere, pre svega u oblasti poljoprivrede, prehrambene industrije, tamo gde Srbija ima svoje komparativne prednosti, bolje raspolaganje i korišćenje državnih resursa, kao što je biomasa u šumama, koja propadne u iznosu od 2 milijarde evra godišnje. Dakle, biomasa koja može se izvući iz šuma kao zamena za naftu ili neke druge energente vredi 2 milijarde evra ili isto toliko koliko vredi 2 miliona tona nafte. 2 milijarde evra vredi isto i biomasa na poljima koja se zapali recimo u proleće da bi se pripremile njive za obradu, tako da je to jedan način korišćenja resursa koji ide u prilog osiromašenju ovog dela Srbije. Svi resursi nisu podjednako raspodeljeni, ali s druge strane odgovornost leži na svima, a pravo i benefit ili korist od korišćenja državnih resursa uglavnom koriste oni koji su na severu Srbije. Moramo da sprečimo tu polarizaciju u kvalitetu načina života, da sever bogatiji živi daleko bolje od siromašnog juga. Prosto mi želimo da se taj proces okrene u korist siromašnih. Zato smatramo da mora da se stvori institucionalne pretpostavke, to je znači podela budžeta na 3 dela i da građani više učestvuju u odlučivanju o tome kako će se trošiti pare. Time što ćemo odlučivanje spustiti do nivoa građana u što većoj meri. Kada govorimo o funkcionisanju gradskih opština, ovdje ih imamo 5. Pojedini političari kažu, odnosno zagovornici su toga da treba smanjiti administraciju u tim gradskim opštinama. Pre svega treba ukinuti skupštine opština. Šta vi konkretno mislite o tome? Da li su one preglomazne? Ja mislim da nijedna mera ne smije da ide na uštrb građana, a pre svega participacija u odlučivanju. Znači, učešće građana u odlučivanju, da se omogući što više neposrednim putem, dakle putem referenduma, izjašnjavanja o konkretnim pitanjima, a lakše je organizovati izjašnjavanje o konkretnim pitanjima ukoliko su to manje lokalne samouprave. Mi se zalažemo za još veći broj opština. Smatramo da u Srbiji treba da postoje opštine kao do 60. godina, kada je bilo 3 puta više opština u Srbiji nego sada i smatramo da svuda gde ima 10.000 stanovnika koji imaju kapacitet treba da imaju svoju opštinu kako bi građani što neposrednije odlučivali o trošenju para, jer će se trošenje para vršiti na transparentni način, bit će veća kontrola i veća odgovornost za vršenje javnih poslova. Mi smatramo da samouprava treba da siđe do nivoa mesnih zajednica. Ali te mesne zajednice, da, svi pominju kao najznačajniju stvar. Apsolutno. Znači, na mesnim zajednicama ili kvartovima ili na sličnom načinu samoupravnog organizovanja počivaju sve evropske demokratije, i Amerika i Kanada. Svi počivaju na što neposrednim odlučivanju građana o onome što čini
njihov život. Ali kada vi govorite o povećanju broja opština, može li uopšte budžet da izdrži toliki namet? Svedoci smo da imamo sada višak zaposlenih kako u lokalnoj administraciji, tako i u državnoj administraciji. Svedoci smo da je jedna od ideja da se smanji zarada zaposlenima upravo u lokalnoj i državnoj administraciji za 10%. Šta mislite uopšte o toj ideji? I kada govorimo uopšte o funkcionisanju opština, da li mislite da one ovakve kakve jesu predstavljaju veliki namet na gradski budžet u smislu da se ogromna suma novca iz budžeta izdvaja upravo za zarade tih ljudi? Vi ste u pravu da je administracija preglomazna, da dosta košta građane i da građani vrlo često nemaju efikasan odgovor od strane administracije za rešavanje njihovih zahteva i potreba. Ali s druge strane, povećanje broja opština znači povećanje administracije. Mi pričamo o racionalizaciji i o profesionalizaciji. Dakle, mora se spreči partijsko zapošljavanje, to je prevršilo svaku meru. Građani više nemaju mogućnosti da plaćaju nepotrebne radnike koji ne rade ništa, koji vrlo često nemaju stolicu u lokalnoj samoupravi. Imali smo kod jedne promene vlasti u Leskovcu da je 350 ljudi bilo viška u odnosu na broj stolica u samoj lokalnoj samoupravi. Ali s druge strane imamo i veliki broj previše zaposlenih u javnim preduzećima i javnim ustanovama i svaka promjena vlasti nosi jednu lošu karakteristiku da partije žele da svoje kadrove zaposle bez obzira na realne potrebe tih institucija ili javnih preduzeća. To poskupljuje javni servis. Recimo, ako gradska toplana ili gradski vodovod ima veliki broj ljudi preko mere, preko potrebe, to će poskupiti i poskupit će cenu usluge. A s druge strane, ta javna preduzeća pokazuju veoma velike gubitke i u onome čime raspolažu, a i u finansijskom pogledu. Recimo Srbijagas, rak rana Srbije. Ali pogledajte vi, mi se zalažemo za ravnopravni tretman javnog i privatnog sektora. Javni sektor je povlašćen zato što može iracionalno, neracionalno da zapošljava veliki broj ljudi, da nikome za to ne odgovaraju, da imaju velike gubitke, milionske gubitke. Da imaju plate veće za 30% od plata u privatnom sektoru. Apsolutno. I to nije moguće. Da onaj ko stvara dohodak da izdržava, znači one koji su neprofitni, čak gubitaši. Jer pogledajte, ako privatnik ima manjak u magazinu, njemu dođe poreska policija, napravi popis i traži mu da doplati sve ono što mu je manjak u magazinu. Na tom obračuna porez ili PDV i plus porez na dobit kao da izvuku gotovinu u tom iznosu iz preduzeća. I dobije krivičnu prijavu. S druge strane, ako neko ima gubitak na toplovodnom sistemu, veliki gubitak tople vode ili veliki gubitak pijaće vode, ili ako imate gubitak u energetici, u EPS-u, koji je na desetine miliona evra, niko nikada nije odgovarao, niti je državi palo na pamet da... A kako je, gospodine Ristiću, to moguće da niko nikad nije odgovarao? Mi smo svedoci enormnih zarada direktora u tim velikim preduzećima koja godinama unazad prave ogromne gubitke, koje godinama unazad finansira upravo država i sada se zapravo na republičkom nivou vodi polemika oko toga koja preduzeća finansirati, ona koja nemaju šanse da prežive, da ih više ne treba finansirati i da ne treba da budu više na republičkom budžetu. Da vam kažem, naš stav je, znači naše političke opcije Zajedno za Srbiju, da je odavno pređena ta granica gde više ne može na ovakav način. Znači, u Srbiji mora se dogovorimo oko nekih tema oko kojih više nema glasanja i nema prepirki. Velika štednja, posebno administracija, u neprofitnom delu privrede, znači, koji žive od davanja građana, na poreskim obavezama građana. To više nije moguće. Građani imaju pravo da traže racionalizaciju, imaju pravo da traže smanjenje broja izvršilaca u javnom sektoru, jer smatramo da povećanje broja izvršilaca uopšte ne odgovara povećanju kvaliteta usluge. Naprotiv, što je više izvršilaca, sve je lošija usluga jer se smanjuje odgovornost. Mi želimo manji broj izvršilaca koji će biti odgovorni i s druge strane zalažemo se da se plate u javnom sektoru usaglase sa realnošću. Nije moguće da privatni sektor koji plaća porez izdržava 2 neprofitna radna mesta, ima manju zaradu nego oni koji izdržava. Ne može na jednog zaposlena dođu 2 penzionera i još toliko u administraciji, jer prosto nema privrede u Srbiji koja takav namet može da izdrži. Mi podržavamo vladu Srbije u delu da racionalizacija mora se sprovede, nećemo se baviti demagoškom politikom i da kritikujemo sve što vlada radi samo zato što smo mi opozicija. Naprotiv, mi želimo da budemo konstruktivni,
politički element, jer smatramo da opozicija također predstavlja instituciju i nosi jednako odgovornost za razvoj našeg društva, isto tako kao što vrši vlada. Mi želimo da budemo korektiv vlasti, ali želimo da pomognemo u svemu onome što bi olakšalo vladi da donese kvalitetne mere, podsticaja ili restriktivne u oblasti javnog sektora koje će olakšati život građanima Srbije. Mi smo protiv toga da se smanjuju penzije, jer smatramo da oni koji su najugroženiji ne treba da nose najveći teret ove krize. Teret krize treba da nose svi prema svojoj ekonomskoj moći. Najbogatiji treba da se nose najviše, ali isto tako moram da kažem da trenutno u društvu postoji jedna hajka ili tiranija tabloida prema ljudima koji imaju inicijativu i koji su u prilici da nešto stvaraju i da zarade. Mi ne smemo da dođemo u takvu poziciju da stvaramo raspoloženje kod građana da svi koji imaju privatnu inicijativu, koji na pošten i zakonit način uvećavaju svoj kapital, da budu na stubu srama. Jer upravo od preduzeća kojima oni daju i finansijsku injekciju, i svoje ideje, i svoje poslovno iskustvo, živi veliki broj porodica u Srbiji. Znači, moramo da imamo jedan odgovoran odnos prema društvenim pojavama, ali isto tako i prema pojedincima. Ne smemo da sudimo samo na osnovu toga što je neko politički blizak jednoj ili drugoj opciji, već samo na osnovu toga kako se neko ponaša. Prema tome, ovo društvo mora da se okane predrasuda u svakom smislu, jer mi želimo da gradimo otvoreno društvo jednakih građana pred Ustavom, pred zakonom, pred institucijama i ne želimo da se po bilo kojoj osnovi stvara diskriminacija. Isto tako se sprečava inicijativa. Moramo da podstaknemo inicijativu kako bismo izvukli društvo iz Kada govorimo o antikriznim merama, šta vi mislite o toj ideji da se zarade zaposlenima u lokalnoj i državnoj administraciji smanje za 10%, odnosno onima koji imaju platu veću od 40.000 dinara? To je ideja Mlađana Dinkića, ministra privrede. Šta vi mislite o tome? Pa ja vam kažem, ja ne mogu da cenim predloženu meru zato što nemam adekvatne podatke, ali generalno mi se slažemo sa tim da se plate administraciji smanjuju, jer su to plate koje vrlo često dolaze iz privrede koja stvara u vrlo otežanim uslovima, a ta administracija nije baš pokazala dovoljno spremnosti da stvori povoljan okvir za investiranje, za privlačenje kapitala, za olakšano dobijanje dozvola i za lakše pokretanje biznisa. Pre svega mora da se uradi štednja po osnovu viška zaposlenih u administraciji. Sva nepotrebna radna mesta... Ali da li ima u budžetu dovoljno para za isplatu otpremnina? Pa da li smo dužni da dajemo otpremnine? Možda treba dati neki drugačiji podsticajni program da oni koji rade u neprofitnom delu administracije dobiju priliku da rade nešto na poljoprivredi. Vi vrlo često imate ljude koji rade u administraciji, a stoje im neobrađena zemljišta u mesto odakle su došli. Možda treba dati podsticaje za razliku od otpremnine koje će se potrošiti uludo, možda baš treba vezati programe na način da se postiču ljudi da promene svoje zanimanje. Da oni inženjeri, recimo, ili agronomi ili druga zanimanja koja rade u neprofitnom državnom sektoru, u sektoru državne administracije, možda krenu sa sopstvenim biznisom uz podršku države kako bismo svoje resurse uposlili u oblasti prehrambene industrije. Mi imamo mogućnosti da izvozimo prehrambene proizvode do vrednosti od 100 milijardi evra, a trenutno izvozimo samo 15 milijardi evra, znači proizvoda od poljoprivrede. Vaše udruženje građana Zajedno za Srbiju zalaže se za ulazak Srbije u Evropsku uniju. Očekivali smo da ćemo dobiti datum za početak pregovora u junu, međutim, sada već na republičkom nivou postoje neke informacije da možda ipak nećemo dobiti ovog meseca, već možda u februaru naredne godine. Što vi mislite o tome? Pre svega mi podržavamo vladu u tome da ide putem evropskih integracija. Zajedno za Srbiju smatra da evropske integracije nemaju alternativu. Pre svega, formalno učlanjenje to je jedan čin koji više ima protokolarni karakter. Nas više zanimaju vrednosti, standardi, poštovanje pravila. Mi smatramo da srpsko društvo može da se razvija samo ukoliko ovde vlada red, ukoliko se poštuju zakoni. Ovo mora da bude demokratski konstituisano društvo sa političkim sistemom koji će obezbediti što potpunije odlučivanje građana, uključivanje što većeg broja građana u vršenju javnih poslova, odlučivanje o trošenju državnih para i zato se mi zalažemo za decentralizaciju na svim nivoima. Upravo smatramo da je našoj ideji došlo vreme, jer su mnoge stvari oko Haga, saradnje s Hagom završene, pitanje Kosova je u fazi realizacije potpisanog sporazuma i da ne bude zabune, Zajedno za Srbiju
podržava vladu u potpisivanju tog sporazuma i smatramo da najiskrenije treba pristupiti realizaciji dogovorenog. Mi smatramo da zakulisne radnje u smislu ometanja realizacije sporazuma štete pre svega srpskom društvu, ljudima koji žive u Srbiji i posebno Srbima koji žive na Kosovu i Metohiji. Podržavamo vladu da usvaja sve mere, usvaja zakone koji neophodno obezbeđuju ubrzanje puta Srbije ka Evropi, ali s druge strane najznačajnije promeniti naše društvo, svest, odgovornost za vršenje javnih poslova i kažem ponovo, podvlačim krupnim rečima, krupnim slovima podvlačim da građani treba što neposrednije da učestvuju u odlučivanju. Građani moraju da budu spremni da će vlast doći do njih. Prosto to je proces koji se razvija. Mislimo da mi imamo kapacitet kao politička snaga da pomognemo vladi da artikuliše te stvari, da izvrši promenu ustava, promenu političkog sistema. Imate 6 poslanika u Republičkom parlamentu. Trenutno imamo 6, ja očekujem pojačanje, ali da ne pričamo o nečemu što će biti, da pričamo o onome što jeste. 6 poslanika je sada značajna politička grupacija u parlamentu. Neki naši amandmani se usvajaju. Trenutno smo pripremili amandmane za akte koji su u proceduri i smatramo da vlast dobro ceni kvalitet naših amandmana i smatraju nas jednom ozbiljnom političkom... Usvojili su, da pomenemo, vaš amandman izmeni i dopune Zakona o porezu na imovinu, koji je predviđao da se ne oporezuje zemljište manje od 10 ari. Tačno. Jer smatramo da prema uslovima u kojima živi većina građana Srbije, pre svega u nerazvijenim opštinama, u ruralnim delovima, znači na selu ili prigradskim kućama koji imaju okućnicu od 10 ari, a to ne predstavlja nikakav luksuz. I onako je Srbija podcepana na vrlo male posede. Posed u Srbiji je ispod svakog proseka u Evropi, što je posebno slučaj na jugoistoku Srbije i što dodatno otežava razvoj poljoprivrede. A ukoliko bi se bez mogućnosti razvoja poljoprivrede u seoskim domaćinstvima doveo namet na okućnicu od preko 10 ari, na zemlji koja evidentno ništa posebno ne vredi, a taj namet može da ugrozi kvalitet života građana, mislim da je to bilo, da je taj predlog bio loš, ali je dobro što je vlada prihvatila naš predlog i naše rešenje. Da, pri kraju smo emisije, eto sad smo se dotakli i tog poreza na imovinu. Mislim da je u celoj toj priči jako značajan zakon o poreklu imovine i to unakrasno ispitivanje prihoda i imovine. Šta vi mislite o tome? Poreska uprava Srbije najavljuje oštru kontrolu pošto je produžen rok za prijavljivanje imovine do 30. juna. Nakon toga i Mlađan Dinkić kaže da će se povećati kontrola kako bi prihodi u republičkom budžetu bili veći. Ja se apsolutno slažem sa predloženim merama. Smatram da je borba protiv korupcije apsolutno jedan od prioriteta u Srbiji. Međutim, nije dovoljno boriti se protiv korupcije ad hoc, da se pojedinci bore protiv korupcije, već protiv korupcije moramo se borimo na svim nivoima. Decentralizacija, jačanje lokalne samouprave može upravo da obezbedi i bolju borbu protiv korupcije na lokalnom nivou. Ono što je Srbija propustila da uradi, to je da ispoštuje zakonsku odredbu koja kaže da sve institucije u Srbiji do marta meseca ove godine, taj rok je prošao, treba da izgrade planove integriteta institucije. To znači da svaka institucija mora da prepozna izazove, pretnje u pogledu osnova korupcije i da se udari direktno na uzroke korupcije, znači za svaku instituciju pojedinačno, znači za svaku ustanovu pojedinačno u Srbiji. To je promaklo, niko se ne bavi tim pitanjem i to jeste jedna velika rupa u kojoj može i dalje korupcija da cveta. I ispitivanje porekla imovine je dobar zakon i do sada je bilo mogućnosti unakrasnog ispitivanja imovine koje je u vlasništvu građana ili koje je prikriveno na imena drugih lica i da se obezbedi naplata poreza prema ekonomskoj snazi. To je ekonomska pravda. Da svako plaća porez onoliko koliku ekonomsku snagu posjeduje. I tako u svim zemljama Evropske unije. Da bi se to utvrdilo, neophodno imate sistem koji će imati metar da pravilno izmeri ekonomsku moć svakog građana u Srbiji i da mu razreže porez srazmerno toj moći. To je ekonomska pravda koju obezbeđuje i vladavina prava i zaštitu pojedinaca od selektivne primene pravde. Da. Isteklo nam je vreme. Hvala vam puno na gostovanju u današnjoj emisiji. Hvala vam. Hvala i vama, poštovani gledalci. Za moj izgled i danas se pobrinuo Butik Flama koji se nalazi u Voždovoj ulici broj 13. Ostanite dalje uz program Belmi televizije. Prijetno.